Baje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, mbibutsa no gukora subscribe kuri wowe utarayikora kugira ngo ujye ukomeza kubona notification zacu buri uko tubahaye ikiganiro. Kuri uyu wa kabiri tariki 9/12/2025 saa 3:13 hakaba hari inkuru isohotse ivuga ngo guhakana jenoside ni intambwe ya mbere iganisha kuyisubiramo. Bikaba byavuzwe n'umugabo witwa Martin Ngoga, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Martin Ngoga yatangaje ko umuryango mpuzamahanga ukwiye guhagurukira ibimenyetso mpuruza bigaragaza hirya no hino biganisha kuri jenoside no guhangana n'ibikorwa byo guhakana jenoside zabayeho, kuko ibikorwa nk'ibi ari inzira iganisha kuyisubiramo. Yabigarutseho ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 10 y'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka no guha agaciro abazize ibyaha bya jenoside no gukumira ko yazongera kubaho. Ambasaderi Ngoga yavuze ko ku Rwanda uyu munsi ari umwihariko kuko mu myaka 31 ishize habayeho jenoside yakorewe Abatutsi, amahanga yananiwe gutabara atari uko adafite amakuru, ahubwo yananiwe kubera kutagira icyo akora. Ati uku gutsindwa gukomeza gufasha u Rwanda kwiyemeza ko kwibuka bitandukanywa n'inshingano, kandi kwibuka bidasimbura gukumira. Yashimangiye ko u Rwanda rwiyubatse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu kwimakaza kuri ubutabera, ubumwe no kwishakamo ibisubizo nka ndi umunyarwanda. Ati iyi mikorere yaje nk'impanuka, nta mahitamo nakuka yo gutera umugongo politiki y'ivangura yasenye ubumwe bwacu. Ambasaderi Ngoga yavuze ko n'uyu munsi mu bice bitandukanye by'isi hagaragara imvugo zitesha agaciro umuntu, zibasira ubwoko, zimakaza ivangura no gutoteza abantu babaziza abaribo. Bisa nk'ibyabaye mu Rwanda, binakorwa mu mvugo zisa neza zikoreshejwe mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ati ibi byose ni ibimenyetso mpuruza bigaragara kandi biteye inkeke. Ikindi giteye ikibazo ni ikwirakwiza ryihakana n'igoreka ry'amateka ya jenoside mu bihugu bitandukanye no ku ikoranabuhanga. Tubwizanye ukuri, guhakana jenoside ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni igikorwa kigize icyaha, ni intambwe ya mbere iganisha kwisubiramo, bikanongera imbaraga z'abakoze ibyo byaha kongera guhungabanya abarokotse, bikanahungabanya umuryango mugari. Imvugo z'urwango zihembera jenoside zimaze iminsi zikwirakwizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibikorwa birimo kwica urubozo, gutwika no kurya abanyamurenge. Nyamara amahanga akomeza guterera hagati mu ryinyo. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko guhangana n'ibikorwa byo guhakana jenoside bisaba gukoresha amakuru y'ukuri no guhozaho bizira kubogama. Ati icyabuze si amakuru, ubusesenguzi cyangwa ingero za vuba, habura ubushake bw'igihugu binyamuryango bwo guhaguruka hakiri kare, niyo mu buryo bwa politiki byaba bigoye. Imbaraga zo guhagarara ku kuri nubwo kwaba guhanganisha n'abagushyigikiye, imbaraga zo kwita jenoside izina ryayo, niyo kubikora byaba bifite ingaruka byatera mu rwego rwa diplomasi. Akaba yashimiye imirimo yakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha, n'imirimo igikorwa n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Gusa asaba ko ubutabera budakora mu gihe isi ibishatse gusa. Kugeza ubu hari Abanyarwanda 5 bari mu Bwongereza bakekwaho ibyaha bya jenoside
nyamara iki gihugu cyatereye hagati mu ryinyo, haba kubaburanisha cyangwa kubohereza mu Rwanda. Hari kandi abandi barenga 1,100 bakekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu bihugu bitandukanye bashyiriweho inyandiko zo kubata muri yombi, ariko ibihugu bigaragaza ubushake buke. Ati ubutabera bukwiye gutangirwa ku gihe, bugashingira ku barokotse kandi bukubahirizwa kuri bose. Ambasaderi Ngoga yasabye umuryango w'abibumbye gushyira imbaraga mu gukumira Jenoside nk'izo, ishyira mu guhosha intambara iyo yavutse mu bice bitandukanye. Yashimangiye ko kunanirwa gukumira Jenoside ari amahitamo ya politiki, atari uko bidashoboka. Bityo ibihugu bihuriye muri Loni bikwiye gufata ntibizongere nk'ihame rigenga imikorere y'umunyarwanda mpuzamahanga. Ibi bikaba byavuzwe na Ambasaderi Martin Ngoga, asoza avuga ngo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu gushyira imbere ukuri, ubumwe. Bivuga ngo kuki leta ya RDC yemeye kuyisenya? Nduhungirehe abaza Umufaransa wavuze ko FDLR yapfuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije Umufaransa wagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR utakibaho, ko iyo uza kuba utakiriho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butari kwemera kuwusenya. Uyu Mufaransa witwa Gerard yabaye ambasaderi w'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Francos yabaye umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano. Ku wa 7 Ugushyingo mu 2025 yifashishije X ashinja u Rwanda kwifashisha umutwe wa M23 n'igikoresho cyo gusahura umutungo kamere mu burasirazuba bwa RDC. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ati ntawe FC cyangwa se M23 ibereye igikoresho, ni umutwe w'abanye Kongo urwanirira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe kinini basigasijwe inyuma batotezwa kuva Kongo yabona ubwigenge. Yasobanuye ko kandi itotezwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane Abatutsi ryafashe intera ndende muri Nyakanga 1994. Ubwo mu burasirazuba bwa RDC hahungiraga ingabo zatsinzwe za X cyangwa se FAR. Interahamwe bihungishijwe na leta y'Ubufaransa binyuze muri Operation Turquoise n'ibyamburwa intwaro. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko u Rwanda ashinza gusahura umutungo kamere wa RDC rwifitiye uwarwo mwinshi, urimo amabuye y'agaciro y'ingenzi ari mu nsinda ya Thorite cyangwa se Tin, cyane ko ubutaka bw'ibihugu byombi bushashe ku rutare rumwe nk'uko bigaragazwa n'amakarita yakozwe mu gihe cy'ubukoloni. Ati icya kabiri, umutungo kamere wa Kongo utwarwa hanini na sosiyete zo mu Burengerazuba na Aziya. Niyo mpamvu utazabona sosiyete yo mu Rwanda muri sosiyete 100 za mbere zikura amabuye y'agaciro muri RDC mu bihe by'intambara. Araudi yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zinjiye ku butaka bwa RDC. Minisitiri Nduhungirehe amusubiza ko ibyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira ibitero by'umutwe wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yongera agira ati ndagira ngo nkumenyeshe ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka zitagamije gufasha FC cyangwa se M23 ntibikeneye, ahubwo nizo gukumira ibitero bihoraho by'abajenoside ba FDL bafashwa na Kinshasa. Uyu Mufaransa yanze kuvuga
uyu Mufaransa akaba yanze kuva ku izima, asubiza ko hashize igihe kirekire abajenoside ba FDLR bapfuye cyangwa se bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubutumwa bugamije kwerekana ko uyu mutwe w'iterabwoba utakibaho. Tariki 27 Kamena 2025, u Rwanda na RDC bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiranye amasezerano y'amahoro yibanda gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye akarere n'ingaruka zabyo. Muri aya masezerano Leta ya RDC yemeye gusinya gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashizeho. Ibihugu byombi kandi byumvikanye ko bizakorana mu bikorwa byo gucyura impunzi buri ruhande rucumbikiye. Minisitiri Nduhungirehe yabajije impamvu Leta ya RDC yemeye gusenya umutwe wa FDLR, niba abarwanyi b'uyu mutwe barapfuye cyangwa se bari mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko abivuga. Ati u Rwanda ntiwasomye amasezerano y'amahoro Washington yo kwa 27 Kamena 2025 niba abajenoside ba FDLR barapfuye cyangwa bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Kubera iki Leta ya RDC yemeye kubasenya? Kandi se kubire iki ko CONASP cyangwa se na OPORD zigenzurwa Abanyamerika zikubiyemo ibyiciro biteguwe neza byo kubasenya? Ni gahunda z'ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zigaragaramo ibyiciro uko bizakurikirana kuva gutahura ibirindiro abarwanyi bawo baherereyemo kugeza ku gucyura abazarambika intwaro cyangwa abazafatwa mpiri ndetse n'ingengabihe zabyo. Minisitiri Nduhungirehe yongera aratangaza ko FDLR ari umutwe wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, kandi ko nyuma y'imyaka 31 abawugize bahungiye muri RDC n'ubu urakinjiza abarwanyi bakiri bato. Gerard wari umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi yavuze ko abarwanyi ba FDLR bapfuye cyangwa se bakaba bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se Minisitiri Nduhungirehe yasubije Gerard ko FDLR iriho kandi ko ikomeje kunguka abarwanyi bakiri bato. Ni ukuvuga ngo FDLR ntiteze guhagarara muri iyi ntambara habe na gatoya.